Good morning, hai 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 kaham anjan abo. Ini video kan dong no sanai, nongi physical test ni bangai, PT ni bangai, gai PT wo sawo, tam dokumen lang nai, tam mistake aja, ke rani ni pore pano, reject ngai thangman, rani pore tam reject ngai thang, rani ni pore no tam reject wo dokumen lang bang tini sanai, gai baksa wo sawo. Running ni bangai kita tips di sini, mana running ko baksa to 5 kilometer running baksa ni bangai to bonek hard wo, bonek kosto mana itu mana, bonek hard jauh tak wo, boya mana ang wo, ozor wo mana agi wo ke ang wo, ni dong kamu, jadi nang running ni tips boleh naik, jadi dokumen, tam na, jadi nung ni running pai nung ni medical weight besar na, nung ni weight besar tu overweight dah, weight kom dah, baksa ni weight kom wo. So weight kom ni bangai tam diet na no tini sawana jo tinta topik ni bangai ang sawana no pula sana running pai medical no weight besar na amo height ni upore no but maximum minimum ini 55 ni upore tong no weight 55 ni upore must be okay height kom kai do 53 52 ro dora pano amo accept khai jaga na orang bisa tu accept aja lah. Gam weight common bangai sanai, ini kaisa kada. Weight common ni bangai jaga tini sanai. Orang kisah dong weight bar nama bangai thaling sadi, te fast food sadi, te cabai tu berapa kali. No weight bar ini bangai sih. Nah running weight bar ke running kosong sanai, ambo kaisa problem. Apa pun running khai di kan, di kasih di. Rani nong yang awal sanai weight bar ina bangai tak sanai, kakak ni dong weight kom, baksa ni weight kom, gak overweight dong ni to kuno kokre, overweight dong ni macam sa, kami kasih di sana tiga jadi, orang song agak fus jadi, kayak the weight kom kaya bangai, excess kaya di sama kom kaya di, fast food dah jadi. Kamu kayak weight overweight ni kamu opposite kan kayak enggak kayak tabuk do weight ni saka dokumen baik kita bisa bangun no tips running tips nong running banget tips kayak ada situ running kayaknya sekarang minimum 20 menit exercise kaham kita di stretching kaham kita di 20 menit 5 menit hindi 10 menit hindi lang kaya 10 menit exercise kaham kayak dikasih asikan mungkin sini produk kasih tahu running kita hanggang kino running pro mana fungo mau kasih nama mai dah kasih video bisa yang ke motor ay kayak gitu sih kasih bayu kita mai nong running stamina balik lah so running kayaknya sekarang 30 menit 20 menit exercise kaham kayak tadi running खेलमा बोरेबो एक्सरसाइज टेसा ओन्ली निजे मार्शल काम पे खेला बगे जे जागा आसु ना बगे अबो एक्सरसाइज ना हो गेनी ने स्टेमिना ते कम होला डिक्रीजिंग या नि जे स्टेमिना म बारिन थाना रनिंग नो 5 किलोमीटर नि जागा 5 किलोमीटर खासी के ट्राई खेदी 10 किलोमीटर खासी में 10 किलोमीटर खासी में 8 किलोमीटर तक खासी के ट्राई खेदी था कम तक खासी दिता Nero pini 5 kilometer kaji ko kana 6 kilometer kaji wa apa kaji ni ka pula bakta je kaji maya gorong ke pini 2 kilometer hindi 3 kilometer kaji di maya thanita dapat 3 kilometer dapat 3 kilometer kaji di 1 kilometer hindi 4 kilometer ka 4 kilometer kaji di 1 kilometer hindi 5 kilometer maya ke mane himo kaji wa apa ke ban khai dong 1 week ro try khai dita maya ke नोनो ऑटोमेटिक माइक स्टेमिना बारे थाना नोनो 5 मिनट नोनो 22 मिनट 25 मिनट पाइथा नोनो साइड मांगला 21 मिनट नोनो पाइले दुआ आन जे सभा के ट्राई खेदी नोनो रनिंग श्योर पास में आमा चैलेंज खेदी पास या के आनो आन कमेंट न पाया हिन बायदि मिनि को खनाय बि को रनिंग फेल ना सानसे कोनो दिबो खिन खासिला ना या कोनो माने सावरक सारि को खासिला सारि को ता खासि बि सारि खासिना mun के खासि बट सारि को आन आखे नोनो ani sana musuh maga cari kok jadi एक्सेस खेयो आसुके जाओ
sari dong asa khajina nanya access khadi yakni access khadi kaham ke sari go phone ka khaji di to phone khai mas kang nang saja access go wama ka khadi access ka khadi ne ke tabu ke dokumen nong running by dokumen bom mana am ke dokumen nong bangai most job to 10 pass ni graduate ni niaw to ni bi kuno ya ulo di bo kam chu tak zo mari kun kuno ya running Aadhaar card running by Aadhaar card mark sheet admit card te jadi ma babu ni Aadhaar card do voter card ta ni bo gan gitu dengan kamu domicile certificate do jadi ni mu same to same na dana then in date of birth or 19 ni jaga 17 18 kan orang na bejal ngai nang desa nang di sini mark kaham ni running kaham pan tu no sakit bang lang nu back ka hosak nai ang tahu sai tongo ano bidu dum dong tolong no share khaji ta kabar mo sai mana tu ke je kon tahu to hake ana sungai manu ani ebio bhai bana sun manu nona ani ebi ni tabu description no video bana ne ebi ni profile link profile simano problem tong khai bisi ka nona sai ka tinta poin dokumen kita mau apa finance kan nona ngom bangai medical le bangai chawan poin mokol kunjo ya bong borok jo ton sanai sondro nai tong di amai contact tong di jeman sak ani experience tong sa an help khainai ang wasuk expert ya je ate ne ya buja sama ni an ani experience no buju nyang sau running ni dokumen ni dai nong ni we dong ni nomor ta ga hol bisi mai lo na jadi mokol ni amot problem go medical mokol le kunjo one problem khaiwa tabung sai tong nong no je bisa kaya ke nong ne betaro so ti ni blog asapingam hambai hanya bisa ngotot lainnya blog no tata